Tuyizere Amani Olivier, umuhungu wa Minisitiri w'Ingabo mu Rwanda Mariza Munda Juvenal, aherutse gutoroka igororero rya Nyarugenge yaramaze igihe afungiyemo. Umunyamakuru Manirakiza Theogene uherutse gufungurwa by'agateganyo yatangaje ko hashize iminsi itari myinshi uyu muhungu atorotse aho yaratorokeye mu bitaro bya Nyarugenge. Uyu musore asanzwe ari umuhanga mu ikoranabuhanga ndetse yarafungiye ibyaha by'ubujura bwifashishije ikoranabuhanga. Niwe wigeze gutanga ubuhamya asobanura uburyo yafashije CSP Kayumba Innocent wayoboraga iri gororero kwiba umugororwa w'umunyamahanga amafaranga y'u Rwanda miliyoni 9,100,000. Umuvugizi wa RCS-SP Rafiki Kabanguka Daniel yatangarije itangazamakuru ko Amani yatorotse ubwo yarari mu bitaro bya Nyarugenge kandi ko hari abacungagereza bari gukurikiranwa uburangare bwatumye acika. M23 yatangaje ko yiteguye kwerekana abandi basirikare benshi yafashe. Umutwe witwaje intwaro wa M23 watangaje ko witeguye kwerekana abandi basirikare barimo abo Burundi n'aba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wafashe ku rugamba mu bihe bitandukanye. Ibi byavuzwe na Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa mu kiganiro ubuyobozi bw'uyu mutwe bwagiranye n'abanyamakuru mu mujyi wa Bunagana tariki ya 18 Ugushyingo 2023. Mu gihe M23 ivuga ko yafashe mpiri abasirikare b'Abarundi benshi bari bagiye mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, umunyamakuru wa Bwiza yabajije Bisimwa umubare wabo asubiza ko urugamba rukomeje abafatwa biyongera. Mu gihe M23 ivuga ko yafashe mpiri abasirikare b'Abarundi benshi bari bagiye mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, umunyamakuru wa Bwiza yabajije Bisimwa umubare wabo asubiza ko urugamba rukomeje abafatwa biyongera. Bisimwa yagize ati nk'uko mubizi urugamba rurakomeje kandi dukomeje gufata abo ngabo b'u Burundi n'abandi. Igihe nikigera tuzabahamagaraho kugira ngo tubereke abo twafashe bose, nibiba ngombwa namwe mwiganire. Yagize ati nibwo muzamenya umubare wabo, muzamenya ibihugu bakomokamo, byose mushaka muzabimenya. Ku basirikare b'u Burundi M23 iherutse kwerekana 3 yafashe mpiri bivugwa ko yiciye ku rugamba muri Kitshanga, abandi barenga 15 barimo uwari umuyobozi wabo Majoro Ernest Gashirahamwe. Yerekanye kandi aba RDC, abarwanyi ba FDLR na Wazalendo.